Demingstar Rani, Mauplang EFC, by Enterprise Facilitation Center ro, Skangapa aro register kachenggapa partner onga. Wa sakchigini baramau ni, talbat gapa onga, aro makgapa pagapa baksa, wa lauba songo, donge dalgapa bisa onga chim. Jen Mauplang wani kilometer chi skumang chitlachim. Demingstar chengonin apal gamao, pagapa ko dakchak rongachim, aro wamang bija jillani ko noktango dakrongachim. Endakin belsi chikeng ongonin wabija jele chana skani dongachim. Ya kene kamringap ngla sedang nengkong nadu kapor ba imat kendai snem ne sipel snem ba ngalet buat ipa keleng namar ia lam ipa te ipa kemut hak tak kapor ijuri hiken untuk santeli sipel teli te hadin kapto kat nepor ngla kam he ngla kam sngotu ngla kam sngodon kam hiru ya kapisa te nga sedang ban wat lat ken kine ki training sanai satai kine ki jingdon kam na kaliang ka sarkar sanai satai kumno ban tip khamba saphang kane kakam ringap bebeyan aganani gita Demingstar phalas manio namen gisik nang beyaha endakin chengonin phagpa bija rani ko rimna aromai khai bija bicchi ko jetna nanga wa khamrang ko skiye onaha wa somayo phagpa ni jilgpa bija box ara ge bri dongachim unoni ko litersni ba liter chet kata takke wa bija bicchi ko bilsio manrongachim indaken unmatengo bija bichini damara kilogram prako sosni ba sochet takke shilongni bazar antiyo palachim sal somai reanga baksana ba bija bichini diman ba nangani bari rorowaha ya nangani ko matna gata Demingstar ni phagpa ge dog bija box ko wamang ni chikeng acres phangan bariyo donangaha ya ko donka paniyo wamang hajasot pri ba hajasot puwa gata takke bilsio matrongaha bia kha ani jamano Demingstar antang ni phagpa gata name jangi thangani ko noktang na onas kani gisik tongachim endaken waya business ko namdapat na aro thangdo dapat na muksong ani donge te jing haba ngale ikene kamringap ha ka banangkong lele anu ksano lakum jau umat balai jau umat nakadaw balong bomdon pisa bantiet ya kesenduk bomdon bisa bantiet ikitiar bandai khmat bandai ikti bandai kijat bomdon i takurkom tenrei lang ba ka jing trestom ban lek balai sene stai khniat ban thiet ban lek khniat kemut la kala te hadin ka to ka nesnem te ngayo ban ya kendu ya manager jong ka DCIC te ngaha le training hapo RRTC te hadin nang to on dala dep ya kata training kum bala ai ki praktikal na po RRTC da scientist nang tai reng le hithik kalong hithik bat ka dei ru ka jing yo nong ka ba khambha langba kata training ka ba ngawan nang tai na RRTC bilsi hajargni chigitamni gisepo entrepreneur bagi game changparang na EFC ski onenga ba training ko onenga annako knaon y apiculture ba bija jillani bidingo antangko register ba bimung sekate donia ha training machote adita jani jamano Demingstar antangni bari bagan gemekon ge chikang bija box oni ge sochet mancha bija jilna gata box rangko thari dapaha ya namen dalbegpa jakke doani ongachim indiba wa antangni matgemen bidau ko khadongachim ya ge prak box oni chibunga kilogram bija bchi ko bilsio matna jekon wamang kg prak ko rchabongana phalla indaken uni revenue lakgniona thangdo dapaha uni jamano hajargini chidok bilsio Meghalaya Basin Development Authority ni nangao dongengpa institute jekon MIE ba Meghalaya Institute of Entrepreneurship ni gata training na watata ko manaha jeon wa bija rani ko rupna aro mai khai gapan boxo na wa mangkho sinsake jitna bara ro na nanga wa gamak khon ya training o skier aha endaken ya skier agaman bida ko wa jakhalin ba jangi thanganiyo thangdo dapa baksana ba wa antangni bija colonies rangko bari dapat na manaha na kaliang jonga ba
buon hi ki senduk ki banga syutiet be jan baro hi nadu ki stan katin ki sainar ki dawilat ki senduk ki beginning box ki tiar bandana ki khmat bandana kti na dong sedong kumut ngasyutiet lut nala ka jongka pla te ngayeng lo ki jong ki jat kendiat kumta te ngasiale ban panbuan na kapor sakpor na sunem hakata kerkom bat baitiar bat baitar barok hoj nsong dor be lakumno hapo kasau hajar lai hajar sanspa Dimming Star bilsi khorgrip na ya khamko khae jangi thanga ha aro da awwa rachasa sochet bija box rang tona ha unoni ge soponga box rang ko bija rani ko done bija jelatani ko dakenga Andakin wa Meghalaya adokni saksa pangbate bija bchi ko tharigpa mande ongenga jion wa hajasa kg ranggata bchi ko matnenga nakawai kasenduk kasimpor siteng senem ne sisnem bat kataru kalong hakajing duna jong uslap nakawai kasenduk kabatan lakumno kumut lara kadap hi phul ketu habajrong prokhoj kanlong bet san keji ninyo bet sisen sim te kumut lakumno kum hakine ki ayom telang ngila bet ban sim lakumno ar lane laisen lada he kemi lada kamduna kemi te arsen te ngiyok be hi ban sim sisen ngiyok ban sim Bilsio wa changani take bchirang ko jetta October aro January jao andaken March aro May jao ya bchirang ko yudo aro tersat bazaro phalani san ongai gija dingtang government office rangna ba phalenga market ba bazar antini bidingo bakrime kham khaengpa East Khasi Hills district ni Basin Development Unit Jen Meghalaya Basin Development Authority ni nungao dongengpa ya bija bchirang ko phalna simna gata bottle aro package rang ko khadla ba daktele onaha Alingba kanika district basin jong iru ngi yakiniki ya kanika ngap jong iru ngi layarap kalian kanika bottling packaging but labeling tiki dandu kiniki local outlet sa shalom haba kiniki ngap jong iru ngi la pende te nadu u benai July 2017 hado menta u March 2018 la kumno lingba ka bisen ngi layarap hakayo jong i kumba arspa kilo tam ban pende kan ban pendi kan ngap ri ba deming mndi to bat ming ru ri bon kiwi nong ri ngap ru kadai kum hang ne hapo nehu idan iwe convenience store te ulak kloi ban pendi taki ngap klem da shim kanu ka margin money namta jong u ne ba ong banyarat taki nong rep jingi la shim Maria mentaru lingba ka bisen ngila pen itu ya i hapo ICAR ka bagi khot kata ka agri business incubation ngila pen register ya i hapo ABI jong ICAR telingba ka ni ki ABI ICAR ru ilayo bandi ka ngap kumba arpau KGA hobonai November December tingi ken men nang ni sakmat ru indang itu susu kan kiyo ba pher somai matno Dimming Star J manderangan bija jellani ko gisik nanga wa manderang na training take ski onrongenga da auroro bija rani ni namen demand dongenga meina bangbata manderang bija rani ko ripna changjain ba wamang Dimming Star roni ko brer askhainga endaken bija rani ko Dimming Star mangprak ko hajar sana phalna gata matna kajing mentoi bang yo na kam baringap kapan kong hi kadai ka ngap yo ban bam yala jong yo bandi sayo sahat sa ki perlot prajor ki badon ki brio ki bakloj ki bapang ngayo ro kajing mentoi hakabadi yakine ki kemi ya kakiau jong kingap ban supply na ki we ki jaka sa ki we jaka na ki we ka state badru ngayo kajing mentoi bandi ya ketika reungap ba ki we kila bansna ya kenjam membeti ya ki kenja bansu i kejuti harta korkom uni geman wa ya khamko khatna gata namen namnaka aro gisik nangbata indi ba ya business ko thangdo dapat na gata de mangsa nangnekani ko dongachim
Wa bija rani ko aro bija bisarang ko donna gita pangpate bija box rang ko nangani ongachim. Ya box rang ko rana gita wa chol manjain ba mauplang EFC ni dakchakani ko aro niro katani ko onpachina wa didiaha. Kat kum ke jing thmu kum suong no kat kum ke jing phos niu ke jong ngahi habe dei bet kene kam ringap ngakwa ba la kum no hi ngan ri de kisan spa de kisiajar kami ban penbit penbiang bat bangan long ro kum ubrieu nong ai kamlem yaki bahieng sem yaki khon kiti yaki perlok prajor hak takorkom ngan long ro ubrieu bakham bit kambiang bakham ri spa hala ke jong kam la jong don kam su hiro banda yit ang ne nang tay ban lej bala ban lej kitnong na sene satay namar ba ladang la biang hakane ka kam ngun da don kam than hiro banda lej wat khaw na sene satay namar ka la biang kam la jong ta ka dei ka jing thmu hakaliang ka jing im ka jonga Rakke kam kaani aro antangko on kange namen gisik nange kaani gemen wa chusok kepa mande ba entrepreneur ongna geta manaha endaken uni aganani geta de ya kamko kaode plak songsul noksul rang na aro bol wa arang na namgini aro dakchakani ko rabaani ongen ya kam mukhang china ba namgini ko rabaani donga maina tangka paisa manani san ongai gija mandirang na ba kamko kadile ba daktele onani onga